2000 policiers sécurisent un parlement désert, en face une petite centaine de manifestants. Un des leaders universitaires avait annoncé la fin des manifestations pacifiques. Явор Никифоров tente désormais de relativiser la faible mobilisation. Изключително грешни са ви впечатленията. Протестът е обявен за 10 часа и протестиращите се събират. Много хора им е попречено да дойдат, включително на футболни фенове са привиквани по районните полицейски управления. Аз не бих искал да се изсипват някакви организирани агитки провокатори. Au final, les protestataires ont pour seule arme drapeaux et sifflets. En guise d'action-choc, plusieurs tentatives de blocage de rue vite neutralisées. Svetozar Valkov, autre leader des protestataires, ne cache pas sa déception. A guy from our protest was promoting that day today, like the end of the non-violent protest, and the result is obvious. There is no people, there is a lot of police forces here, and it's a total disaster. Étudiants, professeurs ou membres de la société civile, les manifestants y croient encore. Leurs revendications n'ont pas changé depuis février dernier et le renversement du précédent gouvernement. It's just that historically, when Bulgarians were fed up with the government's inability to do things, they would rise up. I just don't know if that moment has come yet. I hope it is today. Смятам, че ние много дълго време се уморихме и те не ни обръщат внимание на това. И ще има, тъй като има млади хора, в които вярвам, че се намерят верния път, по мирен път, подчертавам, по мирен път да успеем да свалиме това правителство. Les manifestations s'essoufflent. En cause, la fatigue des manifestants dans la rue depuis près de 11 mois. Un récent sondage a pourtant montré que 80% des Bulgares soutiennent leur mouvement.